Fetu koi be ha whawhetai mo whamalo ki ʻOTUA. Ki he ene tau iowha ke whai mai ke tau mui. O tau au sea mai ai a ʻaho whakakoloa koe ni. Ko no wawalu o tisema wafe ta fitu. Pe au tau whawhetai pe mwhamalo ki ʻOTUA. Ko ene ke whatutoka taimi. Mo ki o whai ki tau tolu. Kore ke whanga toa ta tāka te au ki hoko atu ka ki vai vahe wholowhola po whaam ki lawi ki ngaahi versi e Saame uowa. Saame maarie na te vita. E kohanga e te vita o whaka tokanga mai ka te tautolu ai mahu inga ko ia o ia manaki le rei ki ʻOTUA. Saame uowa vesipula ki o pehe mai. E hoku ʻOTUA, e hoku ʻOTUA, ko e hā o kuke liʻaki ai au. Pia kuke whakamamao me hoku tokoni me he reo o ʻeku kawe kalanga atu. E hoku ʻOTUA ko e hā o kuke liʻaki ai au. Pia ke whamamao me hono tokoni i au i he reo ʻeku tangi atu kia te koe. Ko mahawinga ko ia o ngaahi Saame, o whakawhatunga mai ai a tāri mai e kakai Israelia ngai ngāue mai ai ʻOTUA, pe koe God in Action, pia mo ene wholowhola ki ati ki nautolu. Koe unga lahe na ngāue ake ngai Saame. Pea mehe uhinga ko ia o ki ai haonga whakaukau o whakatoka e ngai Saame ko topi. Koe urua ki o whakaukau, koe whaunga o ku ngāue mai ai ai ʻOTUA. Pe koe mythology, pe koe God in Action, e taimi o ku ne whenga mai ki implement mai ka te tautolu a anu whinangalo. Pe tanta tau pe o te aimo i taimi e taha o ku whakalongolongo mai pe ʻOTUA ia, ka auku ofa mai pe ʻOTUA ia. Ulua ki, o ku ngā aue mai ʻOTUA God in Action. Pe koe ngai Saame o ku lawe ki ai. I taimi o ngā wea ke pēteri ake. O ku lawe ke tau tāla, o koe ngai Saame ne whakamalo ia ke iki. Ko hinga be, koe action ba mo ngā aue o ku whai he ʻOTUA. Kia te ia. Pe he taimulahi o ku whai e ne whakahahanu. Ki he ʻOTUA, kore hunga pe koe taimulahi o whakalongolongo mai pe ʻOTUA ia. God is in the silence mode. He taimulahi. Koe ne whenga mai pe ke mahino mai ia o ne mahino i tauto. Pea toki whatu lewa me he anga whakaukau koe ni, ai God in Action, my God in Silence, haongo urunga anga pau ke whi a mao ai pe ea pea moe tokotaha o kune whatu i hafu i Saame. Ka pea whoki e kau whanongoa ki nau tolu o ku nau lau e ngai taanga koe ni, o ku whao mai, o whakahoko mai e ngai Saame. Koe ulua ki, koe taimi ke tau whiwhia. Saame katoa pe o kune hoka i mai whakaukau koe ni, ke tau whiwhia koe ngā pe koe ngā ue, mao ni oni a ʻOTUA o ku whai mai ka tiki tauto. Ko ha whiwhia, i ha toi fu whiwhia ngia. He koe whiwhia i he eiki. Koe jubilant i he eiki. Ka pēr whoki mohono wā, koe taimi ke tau mamahi ai. Mo tau seek a forgiveness pa moe tokoni ai ʻOTUA kia te tautolu. Pea tok whamanatu mai lewa
ai, a whakawā koe ni ke tau inasi i he onga urungaanga ko eni e ua. Urua ki ko tau lawe ngai Saame. O ko mai lewa ka te tau tolu mo wei ke tau kakata, pia mo hiva he tau whiawhia, pia mo tau haleluia ko i ngā pē. Koe whakaia e OTUA, mo ne ngā ue mai ka te tau tolu. God in action, pia mo ne provision kia te tau tolu. Pia taimlahi ko hoka mai a ngai mamahi ka te tau tolu. Pia ka nganga whanatula whai tangata pia pia ʻoku ongoʻi e OTUA ai tulu tālo i mata ko tō. Ki tau tangi mo whakahahanu, he tau mamahi o tala ki OTUA. Pia ka Saame ua ko ni harikaki mai ai mamahi taha. Kua tō whāngai ha mo ui. Pia kuhanga he Saame koe ni o whakasina mai. Kia te tau tolu i he ene tangi lau pe mo ene whakahahanu. Ka pāu te ka lawa e vesula ki ke ua taha. He Saame ua. Koe whahinga mood pēia o e tangi mo e whakahahanu. Koe whahinga atmosphere o e mamahi pa mo e tala o e loto o e whakahahanu o e mamahi a te vita ki OTUA. Ka e he fo i Saame ta taupi, hange beia ha fo i koini pe taha. I ta whaki koia e taha o Saame ua. Ka mata e me vesi hono ua ke tolu taha. O kulawa ke tau lau me ai pa kune hanga o mai ka te ki tau tolu ai mea koe ni koe whakaamanaki. O ku iai a loto fia. O ku iai a loto amanaki ki hai kuna kafa. Kua whai mai he OTUA. O hange koe au tau whakamanatua e ʻaho koe ni. Ko e ʻaho e ni o e whiawhia. I he aloi o sisu kalaisi, ko e ʻaho o e whiawhia o e laka atu whakataha pia mo sisu ke tau whoʻou. Ko e whaahi tau o e tiveni. I he whakawhiawhia i a first coming, hono aloi mai o sisu. Ko e tomu a hoko mai a ki mamani koe ni. Mo e whatongia ka whakafa nā ne whai. Pa te tau whakaheke heka atu ke tau whoʻou. Kua whahenga herikaki mai a o whakaukau te tau pe, koe amanaki ko ia a karistiane amanaki a ki he toi whoki maa sisu. Pea koe second coming. Pea koe tau whananga atu hanga i ʻaho koe ni, o ku tau lalaka atu pea moe amanaki ko ia. O hanga e pea a tau lalaka atu ki he tau whoʻou. I hono tataki ki tau tolu, he la maria manu ni. Koe whaunga pea ke lava ke mahino ka te tau tolu. Pea mo pau ai amanaki koe ni. Neongo e tai mlahi te tau whakahahanu, ka neongo e tai mlahi te tau tangi koe ngā koe whaingataa. Kau talama e sisu, koe alunga ia o karistiane. Ko bau ke fau i e whaingataa. Kai toki mau a talauwha. Neka ke pehe ke whakahafi mai pe a Israelia me ispite pe ato me tiki pe nau alu ke whanua e talauwha. Ikai. Koe whakataipe o toa wha. Ko pau ke nau fō wai. He koe toa wha kune whai hono ngāhi ki nau tō. Koe toa wha kune whai ono whakangangana a ngai ulunganga whaka ispite koe topi. Ko pehe pe e tau te waki atu ke tau lalaka atu ke tau whou. Ko hatoafa te tau whanonga atu ai, pe a whai ai hono whaka ngangana o ngai mea mamafa mo ngai whakamamafa e tau mua ui. Kai whakawhetai, o ku pou a bea mo pou mama,
a sisu kalaisi ke whai ho tau tataki. Pea he Saame o ʻaho koe ni ves ula ki, ko e rea o e whalala ka kato. Ko e hoi o e mamahi. Pea neongo ai pea uongo o e whakaamana ki. Te tau whau atu ai. Ka kuke ianga mai pe ai moonia koe ni e koe alunga ia o karistiane. E hoku atua. E hoku atua. Ko e haa o kuke liʻaki ai au. O whamamao pe me hoku tokoni. Pe me reo o ʻeku kawe kalanga atu. Ka kohona mo niu tala mai sisu. O kua i waka pe au i taim ko toa pe. O e tau whanonga au whai. Ka iai haki i vete no no pe o Saame ua lava pe ke tau sio ki ai. I e uraki konga ko eni o vai te whai atu i e whiafi ko eni. O koe tau rea tonga o pehe o kutau pe ai rei mo e tofu. Pe ak whaunga maari e pe a Saame ua ia. Pe mo e aha whamanatu ko eni a hono alo i o sisu kalaisi. Ai pe whoki ki te waki o e tau whoo. Ka ko Saame o whaka hahanu ko eni o kulawa ke tala to tonu pe ia. I he pekia ko ia sisu kalaisi. Pe hange ko ia o kurea ki ai ai ongo hiki kospel ya maati umu vai wo fitves whāno pe mu make ma tani ma vestol whā. Ki he aho koe ne hoko ai ai pekia ko ia sisu. Pe hoko sia hano hiva o i wheitu la a. Pe tangi a leo lahi a sisu o pehe. Ilai lamas pakatani. Ko hono uhinga. Ko hoku ʻOTUA. Ko hoku ʻOTUA. Ko i haa o kuke liʻaki au iau. Ko i tangta tau bea ne whai e te vita i Saame ua tolu. Ko hono whakaherikaki mai ai whakakakato ko ia tako sisu ne forward pe ia i e mamahi ta tau pēna e forward wai a te vita. O forward pēna e forward a sisu i e whaingata ta tau pēna ta whaua te o talo tonga whaua i ngai a koeni. Ko tangata wharenga mamahi. O kulawa kia aisea vai ni matolu vestolu. Ko hatokataha ta tokai. Mo e me ai a kakai he ko tangata wharenga mamahi. Pea maheni mo e mahaki. Pea ange hataha hanga kehe me ai a kakai na e pehe hono ta tokai. Pea mohono ta e mahu inga kiate ki tau tolu. Koe mo ui a Christian e ko pau ki tau whau atu i e tūkunga koe ne tangata wharenga mamahi. Pea whihea ne ki nai ki tau tolu. E whihea ne ki nai a Christian e ko i ngā pē koe ne tuu ke hoko ke mo ui whakasewaniti ki a sisu. Ka koutu e whakahohaa o e whakaukau e aha koe ni. Ko atau ahi rea beke e tangata whatu o Saame koe ni. Pea tau beke oa na tau hanga kehe me hono nāu mo na tula whakamisaia o Saame ua tolu. He ko Saame ua tolu o to ui bea ko Saame whakamisaia whakarikaki ki a sisu. Because messianic aspects of the psalm is all about Jesus. Pe ki ai angai whewi lahi o te tonu ke tau sio, mo tau whenga ke tau wala, pa mo tau sio ki ai
whikawaki pia mui Saame koe ni. Ula ki koe hana ia whahinga a usia, pe koe experience na i whainga e whatu Saame koe ni a te vita. Kene hanga o a au mai ka tautolu, ia ne whainga ke whakawhialawe i mai, ke tūkunga misai au sisu. Koe ha a whahinga a usia nei, nai whau mai ai a te vita. Peko toko ea ki ta tau peka te koe mo au, i e tau whanau ke ves ulaki o Saame koe ni. Koe wheheu i koe ni. Koe hānai o kutaetari lotu ai e ki ke te koe, pia mo au. Koe hānai huinga koe ke malawai ke tahanga o fulfill pa te tahanga complete a ngai a resolution mo ngai commitment na ta whai i e tau koe ni. Pekona moni o kia ngai resolution for tutu o whawhetui ke tau fo. Koe hānai hono hinga o kai ke malawai. O kutai tokai nai ki tau tolu e o tuapi ʻikai. Peka pau o pehe, peka hānai ai whau ngā e o tua. O kune whenga ke whakahā i mai ka te ki tau tolu anu whina ngalo. Ke whakakakato e ngai mea ko toa pe. Pea mo ngai tangi lau lau mo mamahi, mo ngai whia maa ko tau rato. Peka pate tau whehu i whikawaki pa mo Saame ua ua koe ni. O kui ai nai ha ere me niti ai. O to o ngā whakapalo fita. O to o ngā whakapalo fisai. Ia to o ngā tuhu mai ka te tau tolu ke aha koe ni ke kau karistiane. Peko hea lewe mea o whakaamu pe moa manaki mea ki ai tangata whatu Saame. Ke tau whakakato ki kahau. Peko tui ka pau te tau nafo mo tau lau a Saame koe ni. O fu matua ki mawinga pito ki tau whakatoka ngai ai whekau ko ia. Nai whainga a Peteri a ke. Kene hanga whakahoko mai kia te tau tolu. Ene whainga kene whakahoko ki hono kakai a hono taimi. Ai anga i tūkunga loto ene moui ai pehe whoki ki he natula tokoni o ʻOTUA mo ta natula whakalongolongo o ʻOTUA. Ke pehe whoki koe mea eki a ko ia ki tau tolu. I o tau ngaahi kuonga koe ni. Ko koloma hunga taha o tangata whatu Saame i Saame ua. Ko ha whakatata me ai ha nau oha ulunganga whakamisa iha. Toke messianic character o sisu. Mo ngahi I misi o lava ki tuhu I ki tau tolu ki he mahu inga o ene first coming. Ki he mahu inga o ene hoko mai ki he maamani koe ni. Ki he mahu inga o whahaitau edveni. Ai mahu inga ene first coming. Pea mo tauna whato a manaki le rei. Mo mateuteu ki he ene second coming. He koe whahaitau o edveni. O whakatu he lot whakaristiane, ko whaitau ia he kai ki kakato ia, kai oua pe kua lava mo te whakmasisu. Ulua ki, o tau whamanatu ia he aloi. Pea koe whahao e aloi, ki hene toi whaki mai, o ki iai e me a koe ni koe whakatonu tonu e tau moui, pea o tau lalaka ai I he toafa o whaingata a. Ka kuhoko e toafa o whaingata a. Ko mga tuunga ia ke hanga he ʻOTUA o sanctify ai ki tau do. Whakamao ni ki tau do. He ka process of sanctification, ko process ia he kai ke toi tuku ia.
ka ko pau ki tau lalaka. Ia momeneti pa mo ko ta be ia process ko ni ko hono whakama o ni ki tau tolu ia ko toa e toki ngata pe ia. Ia te tau hike atua ki me maman ko ni. Paka whakamana ki o ko mai e tangata whatsaame ko ni. Ko a whakamana ke first coming ai eki ko sisu klaisi ka pe foki ki hene pekia. He ko rea whakaosi, mo ngai kupu rea eni, ne ngā wea ke sisu i e kolosi. E hoku atua ko i hā, o ke riaki ai au. Naka no mai eka te ki tau tolu e tangata whatsaame ko i ni. Ke lava, ke whatu mai e Saame koe ni, ke ne lava ke ne whau ha whakamatala pau, ke whakasino ai, ha moui e ala ha kotoa ai. Ai nau whakamisa ia o ia tua, ke kahau. Tangata me ai ko ngā uraki ko tala te uia ke mawinga o i Saame o wā. I ko ngā no wā te tau hoka tuai, ke mawinga koe ni o kupui rea, e hoku atua, ai au toe whakarea mai pēea e mātiu vai wa fitu ves whāno, kai pehe ke make vai tā nima ves tau whā. Tāpu kena muto heiki, pia mo toi whanau mai ke konga hono wā, ke mawinga i Saame koe ni. Ka whalai atu, amen.